Ke o dumedisa mohi wa television ya Lesotho. Ke o amohele lenaneong la rona la tseba ka makala. Ka lebitso ke nna Mama Kgwamolapo. Ke tsamaya le lekala ka jeno e leng lekala la phatlalatso, kgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi. Ka jeno ke tsamaya le bomme ba babedi ba hlahang ka hara lefapha la mahlale. Ke o hopotsa mohi hore lekala lena le ile la tla lekgetlo la pele e le moo ba neng ba bua ka thomo ya lekala ka kakaretso. Mme ka jeno re kena ka hara lefapha lena la mahlale. Ba ke batla re hlakisetsa hantle hore na re le bona ka hara lefapha lena la bona thomo ya bona ke efeng. Ke kopa ho lamela bomme. Lebitso la ka ke Mmatshepo Mosoka. Ke sebetsa lefapheng la mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi. Ke sebetsa teng, ke tshwere molepo, ke le mookamedi wa lefapha. Ke a leboha. Le nna ke a leboha, ke le dumedisa babohi ba television ya Lesotho. Nna ka lebitso ke Puseletso Thubela, o kgona lefapheng lena la tsa mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi. A kgole se le hore jwale re hle re fe mohi wa rona hore na hana jwale rona ka mona ka lefapheng taba tseo re ntseng re sebetsana le tsona ha jwale na ke difeng, e le hore re tle re mo fe ka botlalo a tla be le kutlwisiso ya hore na ka hara lekala lena lefapha la lona le tshwere ha kae. Nke ke bue nalanenyana ya lona e kgutshwanyane ya hore ke lefapha le theuweng ka 1993 le qala tshebetso ka 1994. Jwale le ne le tlasa lekala la dihlodilweng e le Natural Resources ka nako eo. Jwale ka 2003 Mohlomphehi Tonakgolo o ile a etsa ka nako eno taelo ya ho fetisetsa lefapha lena ka hare ho lekala la dikgokahanyo. Mme e le taba ena e etsuwa ho latela legal notice number 47 ya sona selemo seno sa 2003. Mosebetsi o moholo wa lefapha lena ke ho bopa maano le mananeo le policies and programs a tla phahamisa tswelopele le ntshetsopele ya ditaba tsa mahlale le tshebediso ya ona ka hare ho naha, le ho batalatsa mabala ka mekgwa yohle bakeng sa Basotho bohle. Re shebile haholoholo ba nang le boqapi hoba ke bona ba hlileng ba sebedisang mahlale haholo. Mme mosebetsi onana wa lefapha la rona o tataiswa haholo ke leano la lekala lena e leng la leano la naha la mahlale le tshebediso ya mahlale la 2006. Jwale tjhe ha jwale ka morao ho mono le ha molao ona o so kene tshebetsong, hona le molao o le ona o tataisang taba tsa hore na lefapha le sebetse eng. Mme ke molao wa mahlale le tshebediso ya mahlale wa 2021 o hlomang di-institution tse tlotla di thusa haholoholo hore lefapha le kgone ho sebetsa mosebetsi wa yona le batalatsa mabalane re buileng ka ona. Ke a kgola ha ke tswela pele mme ha o ntumella lefapha lena le dikarolo tse pedi tsa mahlale, ke social sciences le natural sciences. Re na le di-section tse pedi ka hare ho lefapha ka mona. Mme di-section tsena tse pedi mosebetsi o etsuwang on a daily basis, jwalo ka ha se ke bontshitse hore o moholoholo ke ona wa bona hore re bopa maano a tlo arabela ditlhoko tsa Basotho. O moholoholo ka ho fetisisa towards that e tla be le ho
ho bokella data e le ho bopa maano ano a nang le bopaki bo teng hoba re a tseba hore re ka se sebetse ka maano a senang bopaki senyesemane se re ke evidence based policies jwale re na le bafuputse re ba bitsa di-research officers ka hare ho lefapha lena e leng bona ba tla be ba etsa yona this collection of data e ba ke ho tswela ka ntle e ba ke desktop empa ba hlile ba batlana le hore re tsebe ho bopa bopaki ba maano ao re reretsweng re le lefapha hore re a bope. Okay, ke kopa pele o tswela pele ke na le potso hona mono mo o reng le bokella data mme le na le batho ba batlang data eno hana ke data mofuta o feng eo le lefapha le la mahlale le batlang hore le etse di-policy tse ka yona? Ke kopa hore ke hlalose fela hore ho na le ho re ho bitsang di-indicators ha ke tsebe na ka Sesotho re tla se bitsang di-indicators tse re bontshang hore na boemo ba rona ditabeng tsa mahlale ke a kgola le tshebediso ya mahlale wa tseba hore matjhabeng mahlale le tshebediso ya ona kapo lefatshe ka bophara di nkuwa e le mekokotlo ya meruo ya naha jwale ho na le di-indicators tse tla bontsha hore na naha e eme jwang in terms of ho bopa economy ho haha economy ka mahlale le tshebediso ya ona. Okay. Jwale these indicators ke tsona tse re di batlang hore re ke etse mohlala wa hore na e ka ba difeng e tla ba boemo ba research and development kapo diphuputso le ntshetsopele ya tsona ka hare ho naha hore na boemo ba yona bo jwang ka hare ho naha re tla be re sheba boemo ba innovation ka hare ho naha hore na Lesotho mo re na le innovation kapo boqapi ho le hokae. So ke data eo re hlokang hore re nne re bokelle eno selemo le selemo le hatche ka mabaka a di challenge tse tla be di le teng re sitwa hore mohlomong re ka etsa on an annual basis. Ho hlokomelehile hore ehlile kutlwisiso e ntse batla e sentle ka ditaba tsena tsa mahlale le tshebediso ya mahlale. Jwale lefapha le na le program eo re bitsang ya public understanding of science and technology eo ho yona re reng beyond classroom re ruta batho kapo re ba etsa hore ba be le tlhokomelo le kutlwisiso ya ditaba tsa mahlale jwang hore ba utlwisise hore ha re bua ka mahlale re bua le ka tshebediso ya mahlale e leng technology ha re bui fela ka ditaba tsa ntse re di utlwang ka sekolong in the classroom. Di na le application ya tsona e leng technology di na le application ya tsona even le in our daily lives. Re apply science in our daily lives in different sectors. Ke a kgola ke mona mo ke tla hore ka ha mahlale le tshebediso ya ona e batla e amana le sectors tse ngata o tla fumana hore re bile re sebetsa mmoho le makala a mang ke mona mo motho a tla ipotsa hore department ya tsa mahlale jwale e amana jwang ditabeng tsa bophelo kapo ditabeng tsa temo kapo ditabeng tsa eng kapa eng re ka nahanang ka yona ke hobane ehlile science e le cross cutting. Jwale science ha e le cross cutting re tla sebetsana le e mong le e mong ya nang le kamano in that area ho latela hore na ka nako eno re sebetsana le eng. Jwale ke
bolela fela makala e re sebetsang le ona haholo ke lekala la thuto, ke lekala la dihlodilweng, ke a kgola ka ditaba tsena tsa phetophetoho ya lehodimo le haholo lefapha le ikarabellang ho tsa bolemi. Jwalo ke se ke bua ka tse. Potso ya ka gona mme ke hore na o itse le na le thuto beyond classroom. Jwale o bontshitse o makala ona tsheo o a hlwaileng ana mabedi eo le thetsang haholo ka mahetla le ona. Hana ntle le makala Mosotho a se ka go lekala ena hana le mo fihlela jwang thutong e ya mahlale tshebediso ya mahlale. Mosotho ya ordinary re na le ho tshwara di phutheho le Basotho metseng. Okay. Hona jwale re ne re santsane ke kgola selemo sena na sa ho feta re ne re shebile haholo batjha fela e se fela batjha ba dikolong e le batjha re targetile haholo banang le boqapi. Okay. Ke tla tloella mme Puseletso a tla bontsha hore na re ntse re etsang hona jwale ditabeng tsa ho nyolla taba ena ya lerato le kutlwisiso ya ditaba tsa mahlale le ho nyolla taba ya boqapi. Ha ra sheba fela batho ba batjha le batho ba baholo, ha ra sheba fela ba kenang dikolo le ba kantle ho dikolo le ba sebetsang le ba sa sebetseng. Hoba motho e mong le mong a ka qapa, motho e mong le mong a ka sebedisa mahlale a sa ithutela ona sekolong empa a sebedisa kelello ya hae e Modimo a mo fileng yona. Jwale re na ke bo mang hape be re sebetse le bona ntle le makala a mmuso. Re sebetse le mekgatlo haholo re sebetsa le mokgatlo ona wa matitjhere a ditaba tsa mahlale le tshebediso ya mahlale. Re sebetsa le other development partners ha jwale development partner ntse re sebetsa le yona ke UNDP, United Nations Development Program. Ke a kgola ke tsona tse nka ka di amang empa re sebetsa le mafapha a mangata, re sebetsa hape le batho ba ikemetseng kantle le ka hare ho naha. Ke etsa mohlala fela hona jwale ha se ke fetela le hore na ke ding tse re nang le merero re nang le yona ya ka mosona ke feng kapa dintho tse re santsane re tlo tla re di etsa re le lefapha. Re na le tshebedisano mmoho le naha ena ya India ka company e ikemetseng ya e bitswang Space Kids. Okay. Mo teng re batlang hore re nyolle kutlwisiso ya ditaba tsa mahlale a space. Me program eno kapa that little project e reretswe hore re tlo tla re kwetlisa bana ba banana. Target ke bana ba banana hobane ho bonahetse hore bana ba banana ihlile ha ba kene ka matla dithutong tsa mahlale, ha ba kene ka matla dithutong tse shebahalang di hatelletswe haholo ke batho ba batona. Jwale ke mokgwa wa hore le bona ba tsebe hore ke ntho ba ka etsang. Jwale ba tla ba fuwa kwetliso ya mahala e virtual ke Space Kids India. Ba tla ba kwetlisetswa tsona taba tseno. Re shebile banana ba 108 ka hare ho naha ena, mme ka hare ho bona ba tla kwetliswa kaofela ba le 180 jwalo. Ebe a le mong fela wa kgethwa e le moemedi wa banana a emela Lesotho, mme o tla ya India kwana a lo fuwa further training kwetliso e batlang e le practical ho feta
ka moo ba tla ba kwetlisitswe hae mona. Okay. Ke na le botsona mono gola ke tlhakisetso gore na ebe lenane lena leo lenane lona la 108 girls ke lenane le le fumaneng kae ke banana ba dilemo di kae ko age group eo le kgethile ke kae le gore na le a fumane ho kae? Ke a leboha mme. Lenane lena la 108 ke lenane leo Space Kids ele beileng ele lenane leo le nang le significance ho bona ele India ka lebaka la hobane project ke ya bona. Project e originator India ba ne ba batla ho etsa capacitate 108 countries. E leng hore Lesotho ha se rona fela re le Lesotho, participation e tswa ho dinaha tse ding. So ka mabaka ao a hore this is their project a tsejwang ke bona e le Space Kids India. Ba shebile 108 countries hore ba tla trainer 108 girls per country. Ebe per country banka just one girl. E le hore India ho ye 108 girls from 108 different countries. Ba lo kwetlisetswa hona mo. Jwale hona re le naha lenane le hlokang ke India. Re linkile kae? Lenane lena le hlokwang ke India re ile ra ntsha invitation for applications. Okay. Re dikolo di ke di bontsha kgahleho ka bana ba bona. O la botsa mme hore na hana re shebile banana ba dilemo tse kae? Re shebile dilemo tse 14 ho isa ho 18. The grades re shebile the grades tse qetellang e leng grade 10 12. Bakeng tsa tsona tse ntse pedi ba ne ba bua ka bana ba lemo di 14 ho ya ho 18. So le hore re bua ka tsena di class tsena tse pedi tsa ho qetela. Okay. Re shebile tsona di grades tse ke tsona di target tsa rona. Okay. E le hore di invitation di iswe dikolong fela. Di invitation e hle di targetwe re la ga di etsa in fact e seng dikolong fela re targetile dikolo ba ba ga qhala melaetsa marangrang. Okay. Ha o ka sheba le qephela rona la lekala hona jwalo o tla fumana hore invitation ya di applications jwalo e teng. Okay. Le hore ngwane mong le mong wa dilemo tseno na tumelo ga ka apply. Hona le tumelo ya go a ka. Okay. Mina ke a leboha ka tsela pele ka ditaba tse ding. Ke a leboha ke a kgola e ne le mohlala fela wa hore na hona jwale ba o re ntseng re sebetsa le bona ke ba feng beyond mafapha empa a mangata ho latela rona re sebetsana le eng re tla be re changeile a development partner, re tla be re changeile a company, re tla be re changeile mang kapa mang e re ka sebetsang le yena ho ipapisitse le di priorities tsa rona tsa ka nako eo. Mahlale le tshebediso ya mahlale di ntse di tswela pele, di ntse di progress, mme le rona re le lefapha le ikarabellang re na le ona mandate wa hore re bone hore na re di tlisa home jwang le rona re ikamahanya jwang le di development tse ntseng di etsuwa in the area ya science le technology. Mme e le engwe a tsentseng di tla tse re tlotla re di etsa re ntse re etsa boithuto, re tlotla re etsa boithuto ba hore na ka hare ho naha ka mona kutlwisiso e kae ya ditaba tsena tsa artificial
intelligence e se taba fela ya kutlwisiso le hore na re ya tseba hore na re ntse re applya artificial intelligence kapa ha rena tsebo e jwalo le hore na mo e bang re ntse re sebedisa artificial intelligence na ke di karolo di feng tseo re sentse re sebedisa artificial intelligence mme ke a kgola ka ha tsena tsa temo ke engwe ya di-priority tsa naha ena ho latela our national development strategic plan. Re shebile re targetile ho bona hore na currently ka hara naha ka moo artificial intelligence na intse e sebetsa ho akofisa ditaba tsa temo. Re shebe hore na haeba ha eso sebetse na ke eng eo re ka ra itlisang ka hare ho naha ka mona ho thusa dihwai ho thusa temo ka hare ho naha ena ya Lesotho. Haeba di sentse di le teng re tsebe re be le inventory ya tsona hore ke mo re sentse re sebedisa le rona ha re itsheba re ipapisa papiso le matjhaba re sentse re sebedisa technology ena ya mofuta ona ka tsela ena e tjena mme re tlameile hore re improve mona kapa mane. Ya kgola ke teng mo re leng hona teng tse dintseng re sebetsana le tsona ke taba ya the tracer study ke le ka re etsa diphuputso re shebile hore hona le high unemployment rate ka hare ho naha mme re shebile hore re bone hore na ebe mabaka ke a feng a bakang taba ena le hore re bone hore na currently what is the status quo. Graduate leng ho tloha ka 2017 ho fihlelletse 2022 ba hokae ke ba bakae ba hiruweng ke ba bakae ba sohiwe mme jwalo ka ha chair ke le ka hlaka bolela hore re lefapha le ikarabellang ho tsa mahlale re shebile haholoholo dithutong tsa mahlale hore na unemployment rate ya dithuto tsena tsa mahlale na e mejwang le hore na ma-graduate ana a hokae mo ba leng teng ba ntse ba dutse fela kapo hona le ntho e ntseng ba e etsa mme mabaka ke a feng. Ha re qeta ho fumana ditaba tsena kaofela e sentse le mokgwa wa hore re tlo nyenyeletsa maano a tla etsahala ka morao ho moo mme ditaba tsena tlabe di sa ame rona ka kotlolo di tla e le taba tseo re di fetisetsang le re sebetsang mmoho le bona e leng lekala lane la thuto le kwetliso. Na ke a leboha ke mo ke fellang teng le wa ka tsa lefapha mme a ramele me puseletso a ka tla hlahlolla tsena tsa boqapi hona ka mona ka boqaping re eme jwang le ho ratla hlatsi tsena tsa hlodisano le e teng e leng hlodisano le buang e ba teng selemo le selemo ka beke ya bobedi ya kgwedi ya Lwetse. Kopa ho so tsona pele le puseletso. Ke a leboha mme. Ke a kgola jwalo ka ha mangaka a bontshitse hore mahlale le tshebediso ya mahlale ke mokokotlo wa meruo ya dinaha. Jwale re le naha re hlokometse ho le rona hore re seke ra salla morao mahlaleng tshebediso ya mahlale le boqaping. Jwale ke a kgola lekala ka tshebedisano le UNDP hobane ho la hlokomeleha hore mohlomong target tsa bona tsa rona di batla di tshwana. Ho le ha qalwa taba tsena tsa STEAM ke khutsufatso ya science, technology, engineering, arts and mathematics. Jwale STEAM sena ke eng na? STEAM ke mo teng ho bitswang Basotho ka kgola se qadile le Moseftileng ne le mo sa teng sa pele re ba le program ya mofuta ono. Ha e qala e ne shebile batjha fela ha e qala le Moseftileng
gwa bula bitswa batjha ba nang le boqapi ditabeng tsena nang tse se ke di bontshitse tsa mahlale tshebediso ya le dipalo ya ba batho ba tla ka boqapi ba bona ba fihla ba applya ebe go kgethwa ba ile ba isua bootcampong ka kgala ha ke fana ka nalane ya teng fela le mo safety-leng hore na ho etsaetseng le mo safety-leng go bile le di-application tse ka bang ka hodima 300 ebe 300 a mararo go kgethwa 125 ya ba ba iswa mo twinke bootcamp mo teng ba ne ba lo thuswa hore ba na ba ka ntlafatsa boqapi bona ba bona jwang le hore na mohlomong motho a ka etsa a business plan jwang a ka a presenta a bua ka boqapi ba hae jwang ka pela di-investor go kgodisa di-investor hore o ka investa boqaping bona ba ka boka o tswela molemo ebe go tloa ho 125 ebe go kgethwa 50 le motso le mong be bona jwale ba leng ba ya to the conference STEAM conference ebe teng ha ba fihla teng ba fihla ba ke mone jwale se ba lo rekisa boqapi ba bona ka pela di-investora ba presenta le ka pela Basotho hore Basotho re na le di-solution ke tsena hobane hantle ha re bua ka boqapi hantle ke solution motho hore ka kelellong ya hae go tla taba ya boqapi e tla be le hobaneng e ka re motho a ituletse fela ebe ho ba le bothata ba bona na thulana le bona ba bona hore nthena ke a bona ke bothata bo ke tlo bo rarolla jwang ebe jalo o sa tla ka hore na ke nahana hanka ka etsa ntho itseng ka rarolla bothata bo kapa o fumana hore ke ntho e sentse sebetsa wa bona nthena yang sukudisa ha ke bone ka re e sebetsa hantle ka mokgo ke batlang go re ke ntlafatsa nthena ya ka e tsebe go sebetsa hantle ka mokgo ke tla khotsofala ke tshebetso ya yona so ke tsele boqapi bo tlang ka yona eno ma se go bile ka taba ya Space Kids hore yona e shebile bana ba banana ke kopa o hlakisetse hore na e be STEAM yona e shebile ba feng okay a ke khona je ksantane ke le mo safety lane e ne shebile ha fela ile batjha hore na ke banana kapa ke bashanyana e ne le batjha ka kakaretso ebe ha ke tswela pele go bao ba 50 le motso le mo ebe ho fihla go kgethwa ba 20 be go bona kopa tshwarelo ebile ba 30 be ho bona ba 30 ba le 15 ba leng ba fihla ba kopana le ba neng ba tswa programming ya sebabatso e yona ileng the program ya office ya the Prime Minister ba fihla ba kopana le bona e beneng he ba rekisa boqapi ba bona mo ho bona go la kgethwa ba le shome programming engwe le engwe shome go tswa ka sebabatsong le shome go tswa ka STEAM so ba o nne molemo wa hore ebe bona ba bile le monyetlo wa hore ga ba rekisa di hlahiswa tsa bona fela ka hara naha ba re rekisetse re le Basotho hore re bone hore ai ke bona ka ntshena nang e ka rarollela mathata ke bona ke na le ona ba ile ba le monyetlo hore ba lo rekisa le ka ntle ho naha ba fihla ba lo kopana le batjha ba bang ba dinaha tse ding tsa Africa le nano le bitswang Youth Connect le Kenya ke a leboha re fihlile qetellong ya lenaneo la rona mohi wa television ya Lesotho ka nnete re ithutile tse molemo ha re ka kgeleng ka setotswana ditabeng tsena tsa mahlale tshebediso ya mahlale re tsebe ho nyola moruo wa naha ya rona
ha ebe o